Ku mwanya wa 10 w'abakinnyi 10 bakize ku isi kurusha abandi turasanga Jackie Chan. Jackie Chan ni umukire cyane kuko afite akayabo ka miliyoni 557 z'amadolari y'Amerika. Jackie Chan akaba umushinwa uvutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 1954. Kuri ubu akaba afite imyaka 70. Jackie Chan ni icyamamare, ndakeka abatamuzi ari bake rwose. Yagiye akina filime nyinshi cyane zirimo nka Rush Hour yo mu 1998, Wheels on Meals yo mu 1985, Legend of Drunken Master yo mu 1994, Miracles yo mu 1989, Enter the Dragon yo mu 1973, The Karate Kid yo mu 2010. Reka manze mbahe ikaze kuri Nkunda Rwanda TV mu kiganiro urubuga rw'ubuhanzi. Njye nkaba Ngoma Frank, aho tugiye kubagezaho urutonde rw'abakinnyi 10 ba filime bakize ku isi kurusha abandi. Turahera ku mwanya wa 10 tugera ku mwanya wa mbere. Sake uzi wenda ku mwanya wa mbere harinde. Tegereza rwose biri bugutangaza cyane cyangwa se bigutungure bitewe nuko ukurikirana amakuru y'entertainment. Twikomereje ku mwanya wa 9 w'abakinnyi 10 bakize ku isi kurusha abandi ba filime turasanga Tom Hanks. Tom Hanks nawe akaba akize cyane kuko afite akayabo ka miliyoni 571 z'amadolari y'Amerika. Tom Hanks akaba umunyamerika avutse ku itariki 9 z'ukwezi kwa 7 mwaka wa 1956. Kuri ubu Tom Hanks afite imyaka 68. Yakiniye filime nyinshi cyane zirimo nka Apollo 13 yo mu 1995, Big yo mu 1988, Toy Story yo mu 1995, Forrest Gump yo mu 1994. Ku mwanya wa 8 turasanga Nicholas Jack Nicholson. Uyu nguyu ni umukire cyane kuko afite akayabo ka miliyoni 590 z'amadolari y'Amerika. Ni umunyamerika avutse ku itariki 22 z'ukwezi kwa 8 mwaka wa 1937. Kuri ubu ngubu afite imyaka 87. Yakinnye filime nyinshi cyane zirimo nka The Passenger yo mu 1975, Chinatown yo mu 1974, The Departed yo mu 2006, Reds yo mu 1981. Ku mwanya wa 7 turasanga Brad Pitt. Brad Pitt ni umukire cyane kuko nafite akayabo ka miliyoni 594 z'amadolari y'Amerika. Akaba umunyamerika avutse ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 1963. Kuri ubu Brad Pitt akaba afite imyaka 63. Brad Pitt ngira ngo muramuzi cyane, yagiye akina filime nyinshi zirimo nka 12 Years Slave yo mu 2013, Moneyball yo mu 2011, The Tree of Life yo mu 2011, Once Upon a Time in Hollywood yo mu 2019 n'izindi. Ku mwanya wa 6 turasanga Robert De Niro. Robert De Niro nawe ni umukire cyane kuko afite akayabo ka miliyoni 735 z'amadolari y'Amerika. Robert De Niro ni umunyamerika avutse ku itariki 17 z'ukwezi kwa 8 mwaka wa 1943. Ubwo akaba amaze kuba umusaza cyane kuko kuri ubu afite imyaka 81 y'amavuko. Robert De Niro yakinnye filime nyinshi cyane twavugamo nka The Godfather Part 2 yo mu 1974, The Deer Hunter yo mu 1978, Taxi Driver yo mu 1993. Ku mwanya wa 5 turasanga George Clooney. George Clooney ni umukire cyane kuko nafite miliyoni 742 z'amadolari y'Amerika. George Clooney ni umunyamerika avutse ku itariki 6 z'ukwezi kwa 5 mwaka wa 1963. Kuri ubu ngubu George Clooney akaba afite imyaka 63 y'amavuko.
yakinnye filime nyinshi cyane zirimo nka Gravity yo mu 2013, Ocean's 11 yo mu 2001, Spy Kid nanone nayo mu 2001. Ku mwanya wa kane tuhasanga Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan cyangwa se umwami wa Bollywood, King Khan. Uyu nguyu ni umukire cyane kuko mu myaka yatambutse yahoze ayoboye urutonde rw'abakinnyi ba filime bakize ku isi. Gusa kuri ubu akaba ari ku mwanya wa kane. Shah Rukh Khan kuri ubu afite umutungo cyangwa se amafaranga angana na miliyoni 876 z'amadolari y'Amerika. Ni umuhinde wavukiye i Delhi ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'1900. Rero akaba ari umuhinde wavukiye i Delhi ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1965. Kuri ubu ngubu Shah Rukh Khan afite imyaka 58. Shah Rukh Khan yakinnye filime nyinshi cyane zitandukanye zirimo nka Kuch Kuch Hota Hai yo mu 1998, Pathan yo mu 2023, My Name is Khan yo mu 2010 na Don ngira ngo murayizi cyane n'izindi nyinshi. Ku mwanya wa gatatu turasanga Tom Cruise. Tom Cruise ni umukire cyane kuko afite akayabo ka miliyoni 891 z'amadolari y'Amerika. Ni umunyamerika wavukiye New York ku itariki 3 z'ukwezi kwa 7 mwaka w'1962. Kuri ubu ngubu Tom Cruise akaba afite imyaka 62. Yagiye akina filime nyinshi nawe cyane zirenga 80 zirimo Mission Impossible 3 yo mu 2006, Jerry Maguire yo mu 1996, Top Gun Maverick yo mu 2022 na Jack Reacher yo mu 2012. Ku mwanya wa kabiri turasanga Dwayne Johnson uzwi nka The Rock. The Rock amaze kuba umuherwe cyane ntago twamubarira mu bakire kuko ubu ngubu amaze kwinjira mu babiliyoneri. The Rock cyangwa se Dwayne Johnson kuri ubu ngubu afite biliyoni 1 na miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika. Dwayne Johnson yavukiye muri Amerika muri Howard, California ku itariki 2 z'ukwezi kwa 5 mwaka w'1972. Kuri ubu ngubu The Rock akaba afite imyaka 52. Yakinnye filime nyinshi cyane kandi zose zikaba zaramenyekanye harimo nka Fast and Furious 6 yo mu 2013, Jumanji Welcome to Jumanji yo mu 2017, Johnny the Mysterious Island yo mu 2012, Red Notice yo mu 2021, The Scorpion King yo mu 2002, G.I. Joe Retaliation yo mu 2013. Mwese ndabizi nyamutegereje umwanya wa mbere mwibaza ngo aho mwakekaga ko nta numwe uri ku mwanya wa mbere bimeze bite. Uyu muntu ngiye kubabwira uri ku mwanya wa mbere wenda mwari mwaramwibagiye ariko ntabwo uri batungure cyane kuko ibikorwa bye yakoze biramwemerera kuza ku mwanya wa mbere. Mwanya wa mbere haraza Arnold Schwarzenegger twamenye cyane nka Commando. Arnold Schwarzenegger yanyuze mu bikorwa bitandukanye birimo Catch, yabaye umupolitisiye, yakoze ibikorwa bitandukanye ariko cyane cyane akaba abarirwa mu bakinnyi ba filime. Arnold Schwarzenegger amaze kuba umukire cyane ariko amafaranga ye nagava muri filime gusa kuko ni umushoramari mu bikorwa bitandukanye. Rero Arnold Schwarzenegger cyangwa se Commando kuri ubu akaba afite biliyoni 1 na miliyoni 49 z'amadolari y'Amerika. Ni umunya-Austria kandi akaba n'umunyamerika wavutse ku itariki 30 z'ukwezi kwa 7 mwaka w'1947. Kuri ubu ngubu Arnold Schwarzenegger akaba afite imyaka 77 y'amavuko. Yakinnye filime nyinshi cyane kandi nazo zamenyekanye zakunzwe zinjiza n'amafaranga menshi, aho twavugamo nka Terminator 2 yo mu 1991, Predator yo mu 1987, Commando yo mu 1988, True Liars yo mu 1990.
gusa igitangaje ni uko izi filimi usanga twaraziregeye guhera nko mu 2010 kuzamura tukagira ngo ni iza vuba, ariko urumva yuko bano bantu baba baratangiye gukora kera, ibikorwa byabo ari ibya kera, gusa wenda bitewe n'iterambere ryo mu bihugu byacu tukabamenya dutinze. So ngurwo rero urutonde rw'abakinnyi ba filime bakize ku isi kurusha abandi. Niba hari ikindi mwatwandikira muri commentaire, ubutaha tukaza tukigarukaho. Reka nongere mbashimire cyane, mwakoze kubana natwe, ariko mwibutsa gukora subscribe kuri Nkundwa TV kugira ngo dukomeze kujya tubana mu biganiro bitandukanye hano mu rubuga rw'ubuhanzi. Mwakoze cyane, musigirane amahoro y'Imana.